Sindio? Mutongoria wa aria aingi thiini wa bunge ya Machakos Mark Mwedo niwe utongorete mucemanio wa MCA aria mararugama na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na aria moritie uria wari Senator Johnston Muthama eke uria aturaga augaga ati ni akurugamia ateti ya kuhuranira iturwa ngurani cia kiuteti bururi-ini wa Ikamba-ini hindi ya githurano giukite kia mwaka wa 2022 na kuuga no ahote guitiriria mwaki wa kiama kia Wiper mai ndagutigirira mwaki ucio ni wahora kaimana gitaro-ini kiu. Sisi tunasema sisi hatuna haja ya kuwa deputy ya mtu kama chama. Sisi tumekuwa deputy ya Raila mara mbili. Wakati huu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka na Wakenya tunaenda kwa ndebe. MCA aya moritie Muthama uria ukoretwo akionania thirito ya hakuhi na munini wa President William Ruto ekunye gutu na atige kugweta mutongoria wa kiama kia Wiper utetini wa kuhakana ndaka. Kama Muthama ni mwanaume na ile anadai yako na pesa mingi, kwa nini hawezi tengeneza chama yake? Alafu akuwe na wafuasi, akuwe na waheshimiwa zaidi ya 100, akuwe na waheshimiwa zaidi ya 300 ma MCS. Sababu kuna huru, maofisi ya chama iko wazi. Akienda range za chama na akuje aongera wananchi wamfuate. No akiari ari mushigo wake itura-ini ria Mua kuria agitanaga ikaro na ateti aria manyitiriire iturwa ngurani oro hamwe na aria maraitira iturwa cia uteti matagithurano-ini giukite. Muthama aroretie hinya na mathaa make uteti-ini wa rivoti ya BBI akiuga ni shati na muvuto arakunja riu niguo gutongoria mbuto iria igukorwo ikirigana na mendekithia ma kugarura gatiba ya bururi. They are selling BBI by force. They are talking about spending billions of Kenyan shillings when Kenyans are in the middle of an economic crisis. It is interesting that there are people who are so convinced and occupied with the idea of getting a new constitution, yet they are finding it so hard to implement the current constitution. Iguru ria mito ira Muthama onanitie ya kuhuranira gitura kia ugavana wa kaunti ya Machakos athiriti ya uria wari ni munini wa President Kalonzo Musyoka ni manyururitie riciria riu makiuga Muthama ndakinyaniirie ikiro cia kuhuranira utongoria wa gikiro kiu na atio makahiuka igoti-ini na kuregana na wendi wake. Mimi sijui ni shetani mgani ameingia hawa viongozi, because this referendum basically it is to allocate seats for them. Yes. It is personal. Lakini they have forgotten the masses. Muthama ehitete kuhitahitana na Kalonzo kwendia Ikamba-ini guothe agicaria ngumo ya gutuika mwaria wa kiuteti wa bururi ucio wa Ikamba-ini. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Helen Maina.